Aho bibera TV turi mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Rubona, mu kagari ka Byinza, hasi neza ku cyambu cyaho bita ngo ni kwa Kimonyo, hasi ku mazi neza neza kuri Pejarake. Pejarake abantu batahazi ni uvuye Rwamagana ugakomeza urubona n'ubundi muri centre, ukomeza ukata mu kaboko k'iburyo umanuka ugera hitwa ngo ni mu Kibabara. Uyigeze mu Kibabara ku rutindo noneho ukata ibumoso bwawe gatoya, ariko ugahita ukomeza imbere yawe werekeza neza neza uwo muhanda, uragenda neza neza ukakugeza ku kiyaga cya Mugesera. Rero ndabasuje abakurikirana Aho Bibera TV, mukomeze kubana natwe, subscribe, share and comment. Tuba duhari ku bwanyu, muhari ku bwacu. Alright, hanyuma rero uyu munsi nabibabwiye nyine ko turi ku mazi kuri Pejarake. Ngira ngo murabibona hariya hakurya ni mu karere ka Ngoma, nahazwi nko mu murenge wa Mugesera, ni mu kagari ka Ntaga. Ntabwo mazi cyane ariko mutubwire muri comment, ndazi nuko bahambwiye, ariko byanga bikunda ntabwo bambeshya buriya nibyo. Aha rero ikibazo nyamukuru gitumye Aho Bibera TV turi hano muri 50 mu ntambwe senkani z'ikiyaga cya Mugesera. Nkuko Rema ivuga ko ngo ikiyaga cyose kigomba kuba gifite byibuze intambwe 50 z'ikiyaga. Rero abaturage bo bakomeje guhinga izi ntambwe z'ikiyaga cya Mugesera, dore yuko twe twaje kureba neza, dusuzumye dusanga uvuye neza neza naho amazi ari kugera naho bahinga nta n'intambwe 15 zirimo, nta n'intambwe 20. Urumva basatiriye cyane rwose ikiyaga, baragisatira ku buryo ntabwo gihumeka. Ibituma rero inzego zishinzwe umutekano mu buryo bwose bakomeza kuganira nabo, bakomeza kubaganiriza, bakomeza kubabuza. Ariko noneho uyu munsi bikaba byatumye noneho baza gufata umwanzuro wo gushaka bamwe muri abo baturage bakomeza guhinga intambwe 50 z'ikiyaga cya Mugesera. Gusa rero baduhamagaye bisa nkaho birangiye, ariko tugiye gukora uburyo bwose bushoboka tubakurikiranire ino nkuru, kuko ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo giteye inkeke, ni ikibazo leta yakomeje kuvuga kenshi, ni ikibazo abayobozi bakomeje kubwira abaturage ariko bavunira ibiti mu matwi. Rero tugiye kubakurikiranira ino nkuru ku buryo burambuye. Icyo musabwa ni ugukomeza gukurikira Aho Bibera TV, tuzababwira ku nkuru, iyi nkuru ku buryo burambuye. Alright, ni Aho Bibera TV.